Prime Minister Narendra Modi amang kahiman arong tinalongta ahem hemalongsi mission gijunalang longlap nang jipwa tengpen Jal Jeevan Mission Scheme kikim kirang pontang adimalong an Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin humridamsi kelangchari patodam Det piara ratum ke doan satame mission ki junalang ke long repen methang okpran ke mission ja phanpura Bharat Sarkar pen rong arlo atok anu ke do rong so rong boddo anaphan mission alang ke paleji aphan Jal Jeevan Mission Scheme pen crore atang kanang palesi Karbianglong angkang penang na dimalong Jal Jeevan Mission Scheme pen lang apharman kimrang ponlo Langsung si Bokajan Subdivision ang kangalong Jal Jeevan Mission Scheme pen kedeng ponmate kikim kerang pontang adim an kedam tangani pregjam adim Assam Legislative Deputy Speaker Dr. Numal Momin kelang charidam bomason thak-thaksi pinile thositame adapor phai kepen lakhain korahini Sarupathar MSC constituency angkang pregjam arongalong Jal Jeevan Mission Scheme pen kikim pon adimalong an lang charidamlo Bangso kahomri da mahut PHE SDO Gerin Bora, Executive Engineer Bimol Chandra Sharma, Jal Jeevan Mission SA, Jiten Inti, Contractor Bronson Taro, Water User Community Chunbang William Singnar, Treasurer Habe Rongpi Lapen Rongara Ratung Chetong Dun. Deputy Speaker Dr. Numal Momin Penlam Theke Jai Ponatengke, Bokajan Subdivision ang kangalong Laswadak Angbong, Kedoan, Jal Jeevan Mission Scheme along Kahomri Patangpon Eja Phansi, Bo Ipon Pupusi, Ningjepon. Project. हर घर नल से जल एटू स्कीमत जल जीवन मिशन आरम्भ কৰিছিলে আৰু আমি 2024 ভিতৰত हर घर नल से जल আমাৰ টাৰ্গেট আছে আৰু গোটেই এলএসি এতিয়া লগে আমাৰ 359 টা নতুন স্কিম দিয়া হৈছে তাৰে ভিতৰত 246 crore টকাৰ আৰু 43046 হাউসহোল্ড আমি কভাৰ কৰিম এটো और ऑलरेडी इतना 10,000 हाउस होल्ड कवर हो गए आज आम हरुपथार हरुपथार MSC कन्स्टिट्युएन्सी जिमानखिनि आछे तात आमी इन्सपेक्शन करिम मोर लगत एक्जिक्यूटिव इंजिनियर शर्मा डांगरियाओ आछे लगते अफिसार जिबिलाक आछे आमार कार्बि आंलंगत तो इयात हरुपथार टोटेल आमार स्कीम आछे 17टा नतुन स्कीम और पुराना 8टा अलरेडी फांक्शनल आज मैं चाब गलो घरे घरे पानी आपनालोके देखिसे जे पियर ड्रिंकिंग वाटर जी विशुद्ध पेय जल बुली कैसे ये खाई पे मानुहर जाते बेमार नहय आगते नदीर पानी जानर पानी खाई पे मानुह कलेरा है डिसेंटेरी है भाइरेल हेपाटाइटिस A E एबिलाक है तो एनेका बहुत बेमार होइছিলে এটা वाटारबोर्न डिजीज बिलाक এটা लाहे लाहे आमार नाइकिया हो যাব আজি हरुपथार MSC कन्स्टिट्युएन्सी आमार टोटेल पुराना स्कीम और नतुन स्कीम मिलाई पेले 3038 हाउस होल्ड आमी कानेक्शन दिम Balipatthar pen projente rang Karbi Anglong live